Ndabasuje mbaye kaze kuri YouTube channel ya Rubavu Buy and Sell Limited. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi, wibuke gukora like, share ndetse utange na comment ndetse cyangwa se udusharing igitekerezo wabo ufite. Ku bantu rero bashaka guhita bubaka cyangwa se bifuza kugura ibibanza bahita bubaka direct, twabazaniye amahirwe adasanzwe. Rubavu Buy and Sell Limited kuzaniye ikibanza kinini kiri ku muhanda iminota mike kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo, ni iminota 3. Ni ikibanza giherereye mu karere ka Rubavu inyuma gato y'umurenge wa Rugerero iruhande rw'ibitaro. Ikibanza cyacu gifite metero kare 416, zoning area ni R1. Tujye kujyanamo nkibereke. Ikibanza kiza kiri hagati y'amazu, akaba ari ikibanza kiri muri quartier nziza, quartier yubatswemo andi makadastre meza, ndetse akaba ari quartier nziza iteye imbere iri ahantu heza, iherereye ahantu heza. Akaba ari location nziza ku bantu bashaka kubaka, abantu bashaka gutuza famille zabo ahantu hameze neza hatuje kandi ari hafi y'umujyi, kuko ikibanza cyacu nko bibabwiye ni iminota mike kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Tujye kujyanamo nyibereke. Ikibanza cyacu ni iki rero, urabona ko ari ikibanza kinini kiri hagati y'amazu, ni ikibanza kiri ruhande neza rw'ibitaro inyuma y'umurenge wa Rugerero. Ni ikibanza nkuko nabivuze kinini, gifite metero kare 416, zoning area ni R1, na hantu turi gutangira miliyoni 16. Ni ikibanza kiri muri location nziza, quartier irimo nandi mazu, ndetse quartier nziza cyane irimo amakadastere meza kandi manini. Ikibanza cyacu kiri ku muhanda, ndetse akaba ari ikibanza kiri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ni iminota 3 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Na ahantu heze cyane, umuntu ushaka guhita yubaka direct, ushaka guhita ahazamura inzu, aya na mahirwe meza y'aha hantu. Ushaka kuhasura, hari ikindi wifuza kubaza, hari ibisobanuro birambuye ushaka kumenya, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Wanatwandikira, ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka Etaje kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni nyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yizewe ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, ibafasha kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza bwizewe bunihuse, ikabafasha kubigura, ikabafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, ikabafasha no kuyamamaza. Waduhamagaye, watwandikiye, wadusanze ahantu dukorera hose uratubona. Dukorera mu karere ka Rubavu ndetse no mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, no mu nkengero z'akarere ka Rubavu hose turahakorera. Tukaba dufasha abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bose turabafasha. Munsi y'iyi video haragenda umwanya wa comment, watwandikira ukatubona. Wadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, hose dukoresha Rubavu Buy and Sell, aba kuri TikTok, Instagram, Facebook, hose amazina namwe watwandikira ukatubona. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.